Alhamdulillah guys, gua kali ini di Mekah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini. Alhamdulillah buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng Babe Aldo tanggal 18 November 2024 insya Allah ada promo bersama Akhiratur. Cepetan daftar sekarang ini nomornya. Ini mumpung slot promo guys, jadi murah, harganya mulai 26 juta. Kalian langsung hubungi supaya insya Allah bisa umroh bareng di tanggal 18 November kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terpesan di depan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik dari dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sering ada selama gue di umroh ini ya, alhamdulillah gue 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih, hitungannya 3 kali umroh. Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Lakal hamdu ya Rabb, lakal syukru ya Rabb. Ya, itu banyak yang bilang Ba'alawi habaib kalau di Mekah itu nggak ada harganya, nggak dianggap. Ba'alawi nggak ada. Nah, sampai akhirnya gue menemukan satu postingan dari Ustadz Ulin Nuha, Masya Allah, dan gue udah minta izin dari beliau karena gue kenal beliau. Mudah-mudahan beliau berpanjang sehat. Nih, kamu yang pernah umroh pasti kenal suara merdu muadzin Masjidil Haram ini. Nah, ya saya umroh Ustadz, tapi baru tahu ini dari Ustadz nih. Nggak semua orang umroh perhatian Ustadz. Nah ini. Dari dia nih gue nyari akhirnya. Nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imaduddin gelarnya Kiai Haji, katanya udah haji. Masa nggak pernah dengerin suara beliau? Wah, Imat kok ditanya begitu Ustadz. Imat kok ditanya begitu. Kipiye Imat. Seluruh ulama dunia nggak didengar sama dia. Apalagi cuma muadzin, begitu mungkin perkiranya untuk iman. Nah ini gua di sini bukan untuk iman, tapi untuk orang-orang itu yang jadi masalah. Ba'alawi ngaku cucu Nabi, buktikan keasliannya. Oh ya itu ada komentar dibuktikan keasliannya nih. Kiai Haji kok nggak tahu muadzin Masjidil Haram yang kondang? Namanya Hashim As-Segaf, muadzin Masjidil Haram, Ba'alawi asli. Cek sendiri di YouTube, banyak video beliau adzan di Masjidil Haram. Kalau nasab beliau palsu, nggak mungkin kerajaan Arab Saudi dan Syekh Abdurrahman As-Sudais bakal ngasih beliau kehormatan adzan bertahun-tahun di tempat paling suci di Masjidil Haram Mekah. Ba'alawi diakui di Arab Saudi dan jadi muadzin di Masjidil Haram. Imaduddin jadi apa? Jadi apa? Keprok atuh. Imaduddin jadi keprok atuh. Jadi keprok atuh Imaduddin. Nah ini yang diminta nih. Dan akhirnya subhanallah ya, sering banyak ada yang komentar begitu. Di Arab Saudi Ba'alawi nggak dia. Kalau Ba'alawi nggak diakui, nggak ditulis itu As-Segafnya. Dan ini subhanallah, gua searching bener ada guys. Ya, wawancara bersama Syekh Hashim As-Segaf ya. Beautiful Maghrib Adzan by Muadzin of Masjidil Haram, Syekh Hashim As-Segaf. Ada ini videonya. Cuman yang adzan itu ada copyrightnya ya. Jadi gua mau lihat yang wawancara bersama Syekh Hashim As-Segaf ini. As-Segaf. Kalau di sini bacanya As-Segaf. Mat, nih pendukung Imat, Mukimat, nih, lu masih mau bilang Ba'alawi nggak diakui di Saudi? Aduh, emang kadang-kadang begitu, minim literasi. Sudah minim literasi mungkin nggak ada otak lah ya, jadinya begitu.
Kita lihat dulu deh ini wawancaranya nih. Wawancara ada terjemahannya kok guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada azan nih. Ada azan nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini beliau nih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hashim ibn Muhammad ibn Husain al-Saggaf. Hashim ibn Muhammad ibn Husain al-Saggaf. Lanjut Beb. من مواليد مكة المكرمة. أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أترعرع في هذه البلد المباركة بلاد الله المقدسة. Masya Allah, beliau bersyukur karena dilahirkan di Makkah. Ya, dan ya mensyukuri tempat kelahiran. Memang kita nggak ada yang milih lahir di mana, besar di mana, jadi anak siapa. Gitu, mencintai tanah kelahiran kita. Lanjut Beb. والحمد لله أكملت فيها المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية، وبعد ذلك أكملت دراستي الجامعية من فضل الله سبحانه وتعالى. أكرمني الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة. الحمد لله، يا بختكم يا شيخ هاشم السقاف. رفع هذه الشعيرة المعظمة من هذا المكان المبارك، أطهر بقعة على وجه الأرض. ما شاء الله. طبعا شعور لا يوصف وسعادة تكاد يعني يشعر الواحد أنه يطير وهو يرفع الأذان. Muadzin Masjidil Haram sayang. Muadzin Masjidil Haram. Masjid yang kalau kita sholat di dalamnya itu kalau nggak salah ganjarannya 100.000 kali. Allahu Akbar. يحلق في السماء وينادي بأعظم شعيرة، وينادي المسلمين الإقبال على الصلاة والنداء للصلاة، وهذه يعني نعمة لا توصف. شعور بالفخر وكوني يعني كوني منتمي للمسجد الحرام وأحد مؤذنيه، يعني شعور لا يوصف. طبعا يعني شعور غريب، يعني هيبة وجلال وعظمة وخوف ورجاء، يعني مشاعر لا يمكن وصفها، إلا أننا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين ونحن نؤدي هذه الشعيرة العظيمة. وكلها مناطة بالقبول من رب العالمين. أعضاء الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي طبعا يقومون بجهود جبارة بمراعاة أوضاع الحجاج والمعتمرين واختلاف لغاتهم، وكونهم يعني يأتون من بقاع في أقصى العالم. termasuk saya الحمد لله. يأتون لهذا المكان المبارك ويريدون أن ينعمون بالهدوء والسكينة ويتمتعون بعبادة الله سبحانه وتعالى. والرئاسة العامة تقوم بجهود جبارة في التوجيه والإرشاد وغير ذلك من الأعمال المباركة. نسأل الله لهم التوفيق والسداد. إن شاء الله نكون من عباد الله الخلص له سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الإخلاص في أداء هذه المهمة العظيمة التي هي يعني استفاء من الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. نحن لم يعني نعمل ولسنا أهلا لهذا العمل، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني من المقبولين إن شاء الله. آمين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله. يا بختكم يا شيخ هاشم السقاف، يا حبيب هاشم السقاف. هاشم بن محمد بن حسين السقاف. ما شاء الله، mata'an Allah betul hayati wa bi'ilmi wa bikaramati. Dan ini menjawab semua orang-orang yang kagak paham ya itu tadilah. Jadi Ba'alawi, Habaib Ba'alawi di Mekah nggak dianggap. Hello. Fakta lagi berkata, muadzin Masjidil Haram, salah satu masjid yang diutamakan oleh Nabi SAW dalam syariat Islam. Muadzinnya adalah Al-Habib Syekh
Hashim bin Muhammad bin Hussein As-Saggaf Ba'alawi. Imat jadi apa? Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu wal inayah, wala afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh. Bukti lagi sayang, bukti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hydrogel Probiotik. For Power, Hydrogel teruji BPOM OMD. Testimoni, Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel Probiotik. promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babe Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda.